baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kabutura. Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwebwe muhoza mu mahitamo yanyu gukurikira Boss Kabutura umunsi ku munsi. Yes, nyuma y'igihe kinini rero abakunzi b'umuziki nyarwanda barindiriye album y'umusore witwa Afrique, ariko amaso agahera mu kirere. Uyu musore rero yamaze gutangaza yuko akirimo gukora kuri iyi album yiwe ateganya kuzashyira hanze muri uyu mwaka, dore ko avuga ko ubu ngubu iri ku rugero rwa 90 ku buryo mu gihe kitarambiranye azaba yayishyize hanze. Ati buriya umuhanzi wese agomba kugira igihe azasohoreramo album, nuko itararangira gusa, ikirangira nzahita nyisohora pe. Igeze kuri 90% ngereranyije. Afrique yijeje abakunzi be ibihangano bishya kandi byinshi, dore ko ngo nubwo yari amaze igihe acecetse ari gukora indirimbo nyinshi. Stay in touch, amakuru yo arakisukiranya. Ladies and gentlemen, broadcasting live with more than just music. Boss Kabutura, stay in touch. Hey, baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kabutura. Yo, ladies and gentlemen, you are listening to your bombastic radio ladies and gentlemen, are you ready? Boss Kabutura.